गंफ्रोमबो गारियाव भारतनि फिरफिला थानांगोन नङाब्ला अदालगुरि हान्थामेला बिफाना बेनि सायाव राहा लानाय जागोन आरो जुदि सोरबाफोर गोरोन्थियावनो जौ लोंनानै गोबारै गारि सालायनायखौ मोनसनो अब्लाना जिल्ला हान्थामेला आरो पुलिस बिफान लोगो लानानै हमनाय जागोन। आजादी का अमृत महा उत्सव हाबाफारिजों लोब्बा लानानै अदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाना दिनै अदालगुरि टंला बास स्टेशनाव जिल्लानि मोनफ्रोमबो गारि खन्थाखौ लानानै मोनसे सावरायमेलजों लोगोसे आजादी का अमृत महा उत्सव हर घर तिरंगा हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों DTO बिथाङा फोरमायो गंफ्रोमबो गारियाव भारतनि फिरफिलाखौ लाथारनांगोन। गंसेबो गारिया फिरफिला लायालासिनो थानो मोननाय नङा होननानै दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रोङैनो गारिजों हान्थामेला खालामग्रा बिथांमोनखौ दिनै अदालगुरि जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि बिराज बरुवा हरिसिंगा बेंखनगिरि आरो गोबां अफिसार आरो दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायो। 75थि जोंनि उदांस्रि सान जिथु फालिनाय माबा खालार बेखौ खोब गाजा गोमजायै जों माने उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय नाजानाय जादों। जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां गारि दं जोंनि साइडनिफ्राय गंफ्रोमबो गारियाव गंसेबो बाद गैयाजासे बयबो बे 13, 14 आरो 15 बे सानथामाव माने जों बिसोरनो बेजों लोब्बा लाखिनानै इतिमধ্যে स्टिकार हरबाय बिसोर लागायजोबनांगौ। बेजों लोगोसे मा गंफ्रोमबो गारिया गंसेबो बाद जानो मोननाय नङा। गंफ्रोमबो गारिया फ्लेग खानानै लानांगोन बे 13, 14, 15 गतिके आरो मोनसे माबा दङ नियम दङ गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्सट्राक्सन दं पार्टिकुलारलि स्पेसियेलि कमार्शियेल गारिफ्रा सोरबा जुदि फ्लेग बे सानथामनि गेजेराव जुदि सोरबा फ्लेग लायाखैब्ला बिसोरहा खिन्थु फाइन फोनांनायनिबो मोनसे बेबस्था दं गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेखौ जों पुलिस बिफानानो होन जिल्ला बिफानानो होन जिल्ला खुंगिरियानो होन जथायै बेखौ जों जयै माने माबा खालाम एक्सन लागासिनो दङ जाहाथे बेखौ लानो गोनां जाहाथे दा जाथों आरोखि बयबो गोसो गुदुङै गोसो खुसियै बयबो फ्लेगखौ जाहाथे लागायथों नैबे 13, 14, 15 बेखौ जोङो नैबे उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय खावलायहरो। नङा बे बाइकल' नङा जेसेबां गारि मटर दं बाइकजों लोगोसे इ-रिक्सायानो होन ट्रेक्टरानो होन माने ट्राकआनो होन बासआनो होन गिदिर फिसा जेसेबां गारि दं मोनफ्रोमबो गारियाव फ्लेग लागायनो थाखाय जों माने गभर्नमेन्टआ खावलायहरदों आरो गभर्नमेन्टनि खावलायनाय लेखा जोंबो उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय बेखौ खावलायहरो जाहाथे बिसोर गोसो गुदुङै बिराद फुर्ति जाहाथे फ्लेगखौ लागायनानै लासै लासै मोजाङै सालायो। बेखौ आं खोनागासिनो दङ जुदि बेबादि जायोब्ला बेथ' खोब दुखु गोनां मानो होनबा ओइदिनखालि जों बिराद रंजागोनसो रंजानायनि नामाव जुदि दुखु लाबोयोब्ला बेथ' बिराद दुखु गोनां। बेनिखायनो आङो स्पष्टभाबै बुंनो नागिरदों ओइदिनखालि रंजानायनि नामाव जाहाथे जाब्रबनायखौ दा लाबोथों बिसोरो लासै लासै सालाय बिराद मोजाङै फुर्ति खालाम बिराद मोजाङै जुदि फुर्ति खालामोबा मोनसे गोजोननाय फैगोन। दा फुर्ति खालामनायनि नामावनो जुदि एक्सिडेन्ट जानानै थैयोब्ला बे बेसे दुखु गोनां जागोन। गतिके बयखौबो आं आसा खालामदों माने रावबो बे दिनखालि उदांस्रि सान होननानै बिराद गोबारै जाहाथे गारिखौ जाहाथे दा सालायलाबायथों। जोङो इतिमধ্যে जोङो बे प्लेनिं मोनसे खालामदों जों समग्र उदालगुरि जिल्लायाव पुलिस बिफानजों लोगो नांनानै जों बेखौबो जों सिग्रोमगोन आरो आयेन बायदियै बेबस्था लागोन। ভাৰত স্বাধীনতাৰ ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আৰু এইটো আমাৰ আহি থকা 15 আগষ্টত যোনটো আমাৰ ৬৪তম স্বাধীনতা দিৱস হ'ব তাৰ উপলক্ষে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা গৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা এটা আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ। বিভিন্ন এক্টিভিটি লোৱা গৈছে স্কুলতে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনতে হওক বিভিন্ন এক্টিভিটি লোৱা গৈছে। সেইখিনি সংগতি ৰাখি পেলাই আমি আজি বেচিকেলি টংলা বাছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত আমি এই বাছ ষ্টেণ্ডত আহি পেলাই আমি সকলোখিনি কমাৰ্চিয়েল ভেহিকলত ষ্টিকাৰ বিতৰণ আৰু তেখেতসকলৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ আমি এখন সজাগতা সভা আজি আয়োজিত কৰিছিলোঁ। তাৰে ভিতৰতে আমি সকলোৰ মাজত আমি এইটো এটা সজাগতা আনিবলৈ খুজিছোঁ যে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু সেমি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনিত আমি যাতে পতাকাটো উত্তোলন কৰোঁ
যিখিনি আমি ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰভিজন আছে সেইখিনি মানি চলোঁ আৰু যিসকল প্ৰাইভেট এণ্টিটিজ আছে প্ৰাইভেট ঘৰ আছে প্ৰাইভেট গাড়ী আছে তাতে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাটো আপোনালোকে ডিছপ্লে কৰিব পাৰে আৰু 15 তাৰিখৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আঁতৰাই দিব পাৰিব 15 তাৰিখলৈকে তিৰংগাটো 16 তাৰিখৰ পিছত 16 তাৰিখৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন নাই একচুৱেলি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা একচুৱেলি আমাৰ যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন থাকে তাতে অলমষ্ট এভৰি ডে আমাৰ যেনেকৈ ধৰক উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় হওক মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় হওক এইবিলাক কাৰ্যালয়ত প্ৰত্যেক দিনাই ফ্লেগ হোষ্টিং আৰু ফ্লেগ ডাউনটো হয় যিহেতু এইবাৰ হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ অধীনত আমি প্ৰাইভেট এণ্টিটিজসকলকো আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে 13ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এটা পতাকাটো নিজৰ নিজৰ ঘৰে ঘৰে ডিছপ্লে কৰিলে মানে ভাল সেইটোৱে কেতিয়াবা 15 তাৰিখৰ পিছত কিছু তিৰংগা যাওঁতে পেলাই কৰা দেখা পায় আমি একচুৱেলি আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতৰ যিখন তিৰংগা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ কাৰণে অত্যন্ত আমাৰ এটা সন্মানৰ প্ৰতীক গতিকে আমি এই তিৰংগাৰ প্ৰতি সন্মান যাতে সকলো সময়ত যাতে আমি দেখাব পাৰোঁ সেইটোৱে মই আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে ওদালগুৰি জিলা হিচাপে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস সেইটো কেনে উদযাপন এইবাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যোনটো পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে তাতে আমি যিখিনি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ তাতে আমাৰ বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম আছে মাৰ্চ পাষ্ট আছে আৰু আমাৰ বাইক ৰেলী আছে কাইলৈও এখন চাইকেল ৰেলী হ'ব এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো SDC অফিচৰো তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ সুকীয়াকৈ তেখেতসকলৰ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইখিনিতো মানুহে আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन